الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Blagodarnost mu pripada jedinstveno samo na gospodaru Allah Đelešanu. Svedočam da Allah Đelešanu je jedan i jedinstven i to je dostojen nije samo nego da go obožavame i verujame u naš dunjalučki život. Svedočam da Muhammed sallallahu alaihi wasallam je poslednji od Allahov pratenik i pečato na site Allahovi pratenici koji posle njegovata smrt do kijameskijog den nema veće da ima Allahovi pratenici. Koga Allah Đelešanu go isprate do celo to čovečanstvo kako milost, da gi opomene i da gi poduči ljudje to da go veruvat i obožavat jedinstveno samo Allah Đelešanu. Selam i salavat ispraćam na Allahovi od pratenik Muhammed alaihi salam, njegovata čestna familija, na njegovite vredni drugari i na site muslimani koji gostedat i će gostedat vo dobro sve do kijametskijog den. Počituvani vernici, pozdravu vam su islamski i dženneski pozdrav. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Umolam Allah Đelešanu da go popravi naši nijet, da ne napravi iskreni Allahovi robovi. Gomole me Allah Đelešanu to što go kažuvame da bidi svedok na kijametski den za nas, a ne protiv nas. Allahumme amin. Počituvani vernici, Allah Đelešanu ni dal mnogobrojni Allahovi nijemeti i blagodeti koji sekogaš morame da mu se zahvaleme na jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Od ti Allahovi nijemeti, od ti Allahovi darovi je to što Allah Đelešanu ni gi dal našite deca. Zato Allah Đelešanovo sura El-Kehf 46. ajet ni vika: El malu wal benune zinetul hayati dunja. Navistina bogatstvo i vašite deca se ukras vo vašio dunjalučki život. Allah Đelešanu ni gi dal tije Allahovi nijemeti, Allahovi darovi, našite deca koji nije vo našio dunjalučki život, sme dolžni da se potrudeme, da gi vospitame i da im dademe islamsko terbije, islamski odgoj, bidiki toa navistina nije dolžnost prema našite deca. Zato Allah Đelešanu vo sura At-Tahrim 6. ajet ni vika: Ja ejuhalladina amenu ku enfusekum wa ehlikum nara. Ovije koji veruvate, spasete se vije i vašite familiji od džehennemski od ogan. Allah Đelešanu ne potiknuva i ne sovetuva i ne podučuva vo ovaj kuranski ajet da se spaseme nije i našite familiji od džehennemski ogan. Zato našite deca i našite familiji se emanet koji Allah Đelešanu nas nigo ima dadeno. I toj emanet i za toj emanet morame nije da se grižeme i da vnimavame vo našio dunjalučki život, bidiki na inni od svet, vo inni od svet ahiret, ke davame dževab i odgovor prema jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala vo sura El-Enfal
27. ajet ni vika: Ja ejuhelledine amenu la tehunu Allahe var Rasul. Ovi koji vjerujete, nemoj da go izneverete Allah dželešanu i Allahovi otprateni Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. I vi će gi izneverete vašite emaneti, a vi je za to nešto znajete. Potom Allah dželešanu kažu: wa'alamu annama amwalukum auladukum fitne. I vi je naučete i znajte deka na vistina vašite bogatstva i vašite deca se za vas fitne i ispit. Potom kažu: wa anna Allaha indahu ajrun azim. I na vistina kaj Allah dželešanu ima jedna golema nagrada. Zato od ovaj kuranski ajet doznavame deka našite deca se ispit za nas. A vo toj prethoden ajet što go spomnavme vo sura El-Kef, od druga strana našite deca i našito bogatstvo se ukras za nas vo naši dunjalučki život. Zato nije za ovaj emanet i za ovije deca morame da se grižeme vo naši dunjalučki život. Da se griži roditelot i tatkoto i majkata. Ako i najmnogo što ima uloga za vospituvanje i davanje na islamsko terbije za našite deca, se našite ženi i ženata vo islamot opšto. Ta je najgolemiji faktor i ima najgolema uloga za da go vospita naše to dete, da mu go pokaži pravi put. Zato ako gledame istorijski, će doznajeme kakva uloga imala ženata vo din islam. Prva ličnost što go ima prifateno islamot bila Hatidža radijallahu anha. Prva koja što odela i pravila saj pomeđu Safa i Merva bila majkata od Ismail alaihi salam. Zato ima mnogo golema uloga ženata vo din islam za vospituvanje na našite deca i davanje na islamsko terbije i islamski odgoj. Zato, počituvani vernici, moramo da se potrudeme i mažite i ženite da gi vospitame našite deca i da im dademe na našite deca islamsko terbije. Kakvi nagradi i kakva nagrada ke dobijeme nije ako gi vospitame našite deca da bidat deca koji što će živeat vo din islam i potom će postanat возрастni i tije će bidat jedna generacija koji što će čuvat ova savršena vera din islam, koji što će učat ova savršena vera din islam. Kakva nagrada ke dobijeme nije kako roditelji, ke dobijeme golema nagrada i vo dunjaluk i vo idniot svet ahiret. Vo dunjaluk ke dobijeme nagrada bideki toa dete što nije sme go vospitale i sme mu dale islamsko terbije, islamski odgoj. Toa dete sekovaš ke ne počituva. Toa dete sekovaš ke ima dobročinstvo dodeka sme nije živi. Dodeka kakva nagrada ke dobijeme nije na inni od svet. Ako nije našite deca gi vospitame vo ovoj svet, vo ovoj dunjalučki život, gi vospitame tije da živeat islamski život, ke dobijeme posebni deređinja, Allah dželešanu ke mu dade posebno deređe na jedan Allahov rob. To ako kažu Allahovi otpratenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Allah dželešanu ke mu dade posebno deređe na jedan Allahov rob na kijameski den i ke go zapraša toj Allahov rob na Allah dželešanu od kade se ovije deređinja, togaš Allah dželešanu ke mu se obrate i ke mu reče: ovije deređinje i ovije stepeni se od tvoje to dete što baraše istigfar i oprost za tebe i što nikogaš tebe ne te zaboravaše vo njegovite dovi. Gledame kakva koris dobivame i vo dunjaluk i vo inni svet,
ако ние ги воспитаме нашите деца и им дадеме исламско тербие. Како да ги воспитаме и што е најважно што ние треба да им дадеме и да ги воспитаме нашите деца? Најважното е ние да ги воспитаме нашите деца да имаат исправна акида, да имаат иман во единствениот Господар Аллах Джелешану. Ако тоа дете уште од мали години му кажеме дека негов Господар и наш Господар е Аллах Джелешану, дека наша вера е дин Ислам, дека наш пратеник е Мухаммед салаллаху алейхи васелем, во иднина тоа дете нема да се срами дека негов Господар е Аллах Джелешану. Нема да се срами дека негова вера е дин Ислам. Нема да се срами дека негов пратеник е Мухаммед салаллаху алейхи васелем. Ако ние му вдахнеме иман на тоа дете, во идни на тоа дете нема да лажи. Тоа дете нема да кради. Тоа дете нема да биде нечесен човек. Тоа дете ќе има страв од единствениот Господар Аллах Джелешану. Да му вдахнеме на нашето дете да се плаши од Аллах Джелешану и кога е само и кога не е само. Ако тоа нешто го направиме, ние исправно сме го воспитале нашето дете. Потоа, друго нешто што треба да го воспитаме нашето дете, да го научиме уште од мали години, тоа дете да ги извршува тие наредби од Аллах Джелешану. Тие фарзови што Аллах Джелешану нас не ги има наредено. Ако ние го воспитаме нашето дете да клања намаз и постапеме така како што Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи васелем не советувал нас на 7 години нашите деца да ги натераме и да ги советуваме тие да почнат да клањат намаз до 10 години, а потоа после 10-та година ние да ги заплашеме тие деца ако тие го оставаат тој намаз. Затоа сме должни нашите деца да ги воспитаме и да им ги кажеме тие строги обврски што ги имаме према единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Најважното е ние нашите деца да ги воспитаме со нашиот најдобар пример, бидејќи Аллах Джелешану во сура Ес-Саф вториот ајет ни вика: "Ја ејюхеллезина амену, лиме текулуне ма ла тефалун." О вие кои верувате, зошто говорите тоа што вие не го правите? Ако сакаме нашето дете да го зема нашиот совет и нашите совети, мораме ние да бидеме најдобриот пример за него. Како ние сакаме тоа дете да не лажи, ако ние го лажеме во нашиот дуњалучки живот? Како ние сакаме тоа дете да биде честно дете и да биде дете кое што навистина ќе биде хаирлио и ќе биде корисно за него, за нашата фамилија и за сите останати луѓе? Ако ние не сме корисни, ако тоа дете нема на кого да се огледа, како ние можеме тоа дете да го натераме да учи Кур'ан, да ја учи оваа совршена вера дин Ислам, да учи нешто корисно за него, ако ние не го правиме тоа нешто? Затоа е многу важно да го воспитаме нашето дете, ние да бидеме најдобриот ирнек и најдобриот модел и најдобриот пример за него. Потоа, важно е исто така за нашите деца ние да ги воспитаме и тие да бидат исправни деца и да бидат во иднина добри и честни луѓе, да се потрудеме колку што можеме тие деца да се дружат со добро друштво. Да се потрудеме да видиме со кого нашите деца се дружат во нивниот дуњалучки живот, бидејќи тоа ни е должност да дознаеме нашето дете со кого се дружи. Затоа исто така е многу важно да го одбереме друштвото на нашите деца. И последно, што е многу важно,
ako sakame da go vospitame našето dete i Allah dželešanu da mu go pokaži pravi otpad, nije morame da se trudeme što poveće da upatuvame dova na Allah dželešanu, da Allah dželešanu im dade islamsko terbije, islamski odgoj, da go dozna nivni od Gospodar, da je dozna nivnata vera i da go dozna nivni od Allahov pratenik, a to je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zato Allah dželešanu u sura Al-Furqan 74. ajet nivika وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. I oni je se tije pravi Allahovi robovi koji što upatuva dova do Allah dželešanu gomolat Allah dželešanu da Allah dželešanu im dade on nivnite deca i nivnite ženi i nivnite familiji, tije da bidat zadovoljni vo nivnite oči, vo nivni od dunjalučki život i Allah dželešanu da gi napravi od onije koji što će bidat pretpostaveni, onije koji što će bidat vodići na onije koji što ima takvalog i bogobojazljivost prema jedinstveni od Gospodar Allah dželešanu. Ko molam Allah dželešanu so njegovite ubavi imenja i savršeni svojstva, da ne upati nas na pravi otpad, da živeme so iman, da živeme so la ilaha illallah i da umreme samo kako muslimani. Go moleme jedinstveni od Gospodar Allah dželešanu da ne popravi nas i našite deca i našite familiji. Allahumme amin. Go moleme Allah dželešanu da ne stavi site zajedno vo džennetul firdeus. Amin. Wa assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.